tinkunakunchik maychus kasan kay devoción matutinapi. Hinallataq sapa ukninchik kicharispa kasun Diospaq qillqasqanta. Kunandia cuentawanchik imaynatachus munasqa kuyamasi jovencita carga esclava ichari, pero chayta ñawirinapaq invitaykichis kuska kicharinata maychus kasan kay iskay carta reesman chantapis pisqayuq chunka pisqa chillasqan niwanchik kunanqa riqsini Diostata kasqanta kay Israel llaqtapi nispa. Kayta parlaspa karqa kay sierva jovencita maychus wiraqochan naman karqa paypaq siervan karqa, pero ima pasarqa namanta namanqa lepra onqoyniyuq karqa hinallataq payqa llakikuspa karqa kay jovencitaqa imaynata pay esclava kaq pero anchatataq kuyakuq namantaqa chayrayku payqa nirqa imarayku kaynamanma rinchu masqaq kay Diospaq profetanta paypi tarinqa sanuyayta nispa hinallataq kay wiraqochanamanqa rirqa masqaq kay profetata chaypita Diosninchik ancha atiyninta rikuspa karqa sanuyaspa. Ahinallatataq munasqa kuyamasi noqanchiktapis Diosninchik tata churawanchik tukuy laduman ichari noqanchiktaq pensanchik ay kay llank'aypiqa esclava hina trabajasani kay hina rimawanku quejakuspa kanchik, pero kay joven esclavaqa mana quejakurqachu manchayri payqa piensarqa kaypi noqa testimonio kanay tiyan nispa chayrayku maypi churasuyki Diosninchik kantari imataqan piensasayki imaynataqan ruwasayki testimoniota kawsayniykimanta kay joven hina noqanchispis ayin testimonioquna tiyan Diosninchikmanta parlapeaspa tukuy ladupi chayrayku devoción matutina t'ukuychaspa ninka hinata. Diosnita tay, kunandia graciasta qoy munani porque qan churawayku maymanchus munasqaykita hatun sutiykita glorificanaykupaq runa masiykuman chantapis yachaynayta munayki maska atiniyuqchus kayki maska munakuyniyuqchus maska misericordiosochus qan kayki nispa. Chay hinata noqanchik mañakuna chantata Diospaq atiyninta rikuchina Diospaq munay ninkunaman munasqa kuyamasi chay yachaywan saqispa kasayki kaya mincha watejmanta tinkunarikunapaq kaya kama.